Sajjetta fil-bnazzi tista' tolqot lil kulħadd u donnu f'aħbar ta' kundizzjoni medika jew diżabilità fejn jidħlu it-tfal il-weġġa tinħassa kbar. Iżda meta professjonist irid iwassal l-aħbar lil ġenituri, kif jaqbad iġib ruħu? Dan kien diskuss f'konferenza fit-tmiem taħriġ ma' professjonisti illi jaħdmu ma' tfal. Ir-riżulta li ħafna professjonisti jħossu li għandhom ikunu aktar sensittivi u empatiċi, partikolarment meta jwasslu l-aħbar ta' dijanjosi ta' diżabilità jew xi kundizzjoni ta' saħħa ta' tfal. Iltqajna mal-professur Michelle Moore li ilha 30 sena akademika fil-qasam ta' diżabilità u 20 sena ilu saret om ta' żewġ titfal diżabbli. You can tell news to parents in ways which make them feel dreadful, ways that make them pity their child and pity themselves. Yeah? And that's usually what happens. The way families hear these kinds of difficult news is in a way that sets out for them all the possible problems that they will have in their life or that their child will have in their life. And what I'm trying to do through my work is to turn that around. Il-mod kif professjonist wassal l-aħbar jiddetermina l-attitudni tal-ġenituri u l-mod li bih jaffaċċjaw l-isfidi. U għalhekk li t-taħriġ għandu jibqa' jingħata anke wara l-aħbar tad-dijanjosi, xi ħaġa li sostnita wkoll il-psikologa Elaine Xkembrilija. Wara dan it-training qegħdin nippruvaw nenfasizzaw ukoll li da training jkompli jiġi repetut, forsi anke ma' nies jew professjonisti li għadhom qegħdin in training għax jisu narfu l-bżonn li da training jitkompla biex kemm jista' jkun il-professjonisti kollhom il-ħin u ċ-ċans u l-idea kif ikunu jistgħu japproċċjaw lin-nies. Dan biex lill-ġenituri jagħtuhom sinjal ta' dinjità, rispett u tama. Intant il-professur Moore temmed billi tgħaddi messaġġ biex kemm jista' jkun il-ġenituri jippruvaw iżommu pożittivi. Enjoy your child, relax, don't worry about disability, think about your child. Yeah, don't worry about whatever diagnosis you've been given. Just look at the child that you have there in your family and try to include your child as much as you can in an ordinary life. The extent to which you can include and enjoy your child is the main thing that you can do to reduce negative effects of any news that you've been given.